Ngatur ngayah di kapal yang sedang lemang kada nurin ngatur ngayah boh. Pak Udiang kiap itu Pak malu-malu di. Kone mau balik yang besu bangunap kok ini kengken mau balik. Pocol yang mang kursi di tu. Aben nak okona basang Pak gede kita kengken Pak aben nak sini. Dan tunis ledak ada bangunap kadi ngetel pawasan. Oh yang ngoyong itu ngoyong Pak nge balik yang mana jegek yang singon Pak nulis yang. Aduh, makin demun Pak. Kini buat yang ngatur ngayah di kapal, paling pidan kaden yang bebesan nurin pangman get yang ayah di Puro Sado, yang paling alih Puro Sado niki kaden Pak Bu. Ngi jakti beratu liwat yang kamu ke bingkret. Pemetakon yang bu, minta nak mesuan-suan Banten nih mungkin meriki awu nih kau tantawah yang tiang bu di jalan nih kau Puro Sado Bu. Begek nenen pura-pura sinawa jati-jati geg yang orang musan. Padahal yang mudang musan gitu. Nggih, entan jegek kok kene yang musan. Yang jegek yang biasanya 5 kali cuma jujok biasa aneh.
Apa hai enggak kan. Nak terus terangnya tiang orang tiang sing mani ngelep benang kauh niko kadian tiang sampinya nanya. Nggih kan dan begitu pas di bukan beringkit yang metakon wentan masunan Bu di jon niko pura sado Bu. Oh pura sado geg ngi riko ngelodan ngi di jon niko tan masunan kan ndak nudeng-nudeng ngi dikim kon ngelodan men bedi. Begitu lekok bekangin. Lekok kelot. Coba ada bebuneran. Masuk. Bekat tas tiang diki, kat tiang orin tiang itu alis tiang ke Pak Peceleng, set. Pak Pecalang, sorry yang pura Pak Pecalang. Alis tiang jak Pak Peceleng orin tiang, bertiang kat diki de jeruan, wentan penyambutan. Bu ampun diki mau payas iko daunnya bin tiang orin kemu dibet daun itu. Bekat tiang itu beratu, sepanan kalau ngudiang man kopi, ngudiang jajo ketan man. Tapi bertawang dari progeno kene ketan tiang banget. Ini lekat di kolong tiang apa orang tiang ini. Nya lekat tiang agat tiang sing nunas sing bani nunas ngudiang tiang sing bani pokoknya tiang tujuan tiang pertama niki nangkil nunasi coring ide bataro diki begitu paman ngatur ngayah kadang sing bang amplopnya sing engkin yang penting bang ampis engkin engkin Pak sesari nak lian sesari sedikit-dikitnya 100.000 nah itu koni pokoknya tiang nyibur ide dane sane mangkin dan gentan tiang kal ngatur ngayah pang tawang tiang bisa ngigal kensing bisa ngigal biaja igal tiang gelek kangyang ide dane semeton tiang serang sami ampuro wentan joki wang di tiang meli bos-bos ngigal waget tiang kecak-kecok yang nungu yang ampuro nge iki salana wentan akeh na duag ngigal yang niko lawan tiang kalah tiang kentan tiang tan bani bersaing kawang tiang ala bojog asap gitu mungkin yang kang ngigal apa yang ngigal walu banggal Paris. Honor amang cang yen. Kene ge tiang aturaya gedang. Sok ngamal oleh nih. Yang ngamal oleh yang nak di tengah maru pesuang di sisi kan. Ada nak nginggal di tengah pesuang. Ke luang di tengah pesuang ke di sisi coba kan. Yang mana di sisi? Tawang gitu dia. Tadi orang aman di sisi. Nah, oleh bayang bang. Kalau yang ke tengah malu. Buat tangan nak onyang. Ngenah nak bermategul. Marah dah liang jalan rapiah tengah tuh. Aduh,
Singa tukang senter kejengit gigin. Aduh menokatnya sangat tiang nih. Pangmanget yang ada orang ayah asapun ikut yang ada orang ayah. Pamakasan mangkin titiang ngiring sesunan titiang sanem pesengan diakili suci. Ngajak memen nih. Ngoyong dini di Kediri Rajo. Memen ini jelek perah nih. Dan ini semeton yang serang sami ampun orang-orang nih. Yang terus terang orang kejelek nih Agung Biang. Demit pertama. Kulit kakah dongkang. Bungut tebal. Nah dadi ngurang bungut mencing ada banding ngurang bungut. Manado sing banding ngurang bungut. Paling penyaplokan kesejep. Nih demit ngonyang-ngonyang. Uleng selama gede yang terus teranget yang munafik kan iki. Kan bang yang ada tunangan. Yang tan munafik, yang tan jajiji. Ngiring sesuunan yang nenae jamu kuat. Ngiring sesuunan nih bon. Nak ngendag-ngendagang basang masa uleng selama gede ya. Uleng marah kedat mato, penuh pecah dedet, nyemak gaye dan uyak gaye dan selalu uyak gaye, sing tay anu uyak nak muani. Kitunya nasib tiang, bendan tiang man ngalih nak muani, ungkol bajang tiang adi bajang kangkung. Adi mategil bajang tiang kene, adi tuh kacang tiang senak nulik. Coba pikirnya kau ngawang tiang dini, agat bapak nyak nyedet tiang busan. Biar ya kiap tu saru penyingaknya det. Kalau sing kengken pak tenaga nyep alih yang dauh nah. Nih berdua Agung Biang nak jelek gobo jelek hati sing gitu, yang terus terang yang sing demen. Yang ada nih kene jak kekalin yang ajak melalui kesualayan nyeraingin aja nih tepuk yang ketimpa nih bapak pembantu cang gitu. Nih Agung Biang orang pembantu lagu orang dari bos sih gitu nak jadi kekalin dah. Tadi semua orang yo. Mulo aja sentimen pribadi ya gua meriki. Kan celeng lengah. Emangnya saya celeng ini. Cak ngerempang bungun ya desa rai. Yen boyo bang memunyi sing ke tanah sing diulung munyi nih we. Dan ulung munyi yang ke tanah sing menyi yo. Sajang sing ngomong kangen mekao nyi awak dadi penyeruan. Melang deh nak memunyi. Menapi ada orang tiang. Napi ada orang tiang. Tiang ada tiang orang napi cakian ini dia dani semeton sarang sami mau nikau nyang mudang. Ya dua. Terus terang tiang orang tidak dani semeton sarang sami dia dua Agung Biang nak jegeng. Kulit nih. Desa rai Tiang. iya nak alet-alet tadi sing ulek-ulek apa nak alet-alet tuh apa nak nini tuh dawang itu. Iya nak tiang mau ngorin busan nak kuang man permen tebendet kan tiang ulek-ulek oh. Senjai gelah ilo nak jenik-jenik tu nak pinako dewo pernah bang ayo men dadi dewo beleh benar di buto sangkale iya ke uli anak jenik-jenik jani doi doko keto uli anak jenik-jenik tangai uyat tas buka jani apa raos ido nak sing sajo rakin ini Terus terang kan mau nih kau tiang membawa kita dani semeton sarang sami wentan Riki nak ada dua Agung Biang tiang kan orang tiang jegeng. Oh makar Nak gede apa yang kian? ajo deh desa rai gelar nak supong intep bah Agung Biang bungutnya tebal Wentan dan tiang kentan nih. Ye, Agung Biang sirap mangan kasurnya tebal. Yang ado. Ado dan tiang pangberak yang sang ado. sajo munyen desa rai itu sajo. Jo baseng sajo do ketwai boe do kaku-kaku dari jelemo. Awas sing bang permen. Ngei wang tiang tu. Nah pangketu mana ada awak tadi manusia mapan raos dasar yang melah kelawan jelek tapi bisa masuk nama dan setinggi-tinggi ini bisa kalau memunyi ini yang bisa nak sing ada artinya itu dua ke dasar rai. Boceng yang bisa munyi siapa orang yang busan? Sangkale boceng tadi kengken patut ne matur Oh bang matur ne patut kentan. Nah. Oh ning tiang kita dan ini patut kentan. Iya memunyinya dua megendengnya bisa ngigalnya subuh dua sakawalau to sing to kan madan ngajakan Bali desa Tapi rai. ngajak Bali. Raos
Kengken kena singgih kengken ni madan sor. Tato di teneng kramoto madan ajak balik. Oh iwang tiang wawu. Bener. Inggih sinampura di tiang Ratu Dua Agung Biang. Sampun je niko banget di tiang wandah nyujugan Palung Dua Agung Biang. Pak itu pun ada sarai. Tangi niko. Bener. Ye. Cerita mau budohnya gitu. Tiang mula budoh nyang budoh Dua Agung Biang budoh niki budoh tiang budoh. Niki budoh tiang balik nak budoh mai. Budoh. Matur nyai sarai. Oh matur tiang. Nah. Aduh nalu. Dua Agung Biang nawak tiang. Nada semang ratu metangi nape Suro di tiang Ratu Dua Agung Biang. Wendan sepemedalangan palung ucukuri biang sesemangkin. Napisane bag pacang ke bawah terus dan tiang ucana. Mang dari tiang sahun ning Ratu. Liang niro neka lintang. Singin awagang di tiang Ratu. Ledang sayuak tiangan Palung Dua Agung Biang wedan iring di tiang di Ratu. Juga tiye niramalinge bisa sukat wedan Dua Agung Biang wedan melingih di Ratu. Wah ini hasapun api. Diri raja Wendan di tiang iringangan Palung Dua Agung Biang diki nendan ya tios dikiring jagat ke diri raja. banyak kita atau sumuyo Wendan di tiang iringangan Palung Dua Agung Biang diki baro banyak sami sampun subakti ringangan Palung Dua Agung Biang sapo siro nendan purun ringangan Palung Dua Agung Biang. Done ngaranang liang kenah buka jani desa Aing medaging pisan arat. apa nih melagla dari rajo yen kanti lantas banyak keyut kanti banyak ke sisai madan demo apa aten gelah ada di pemimpin Singgih sayu aktif pisan Ratu. yen subonya tentram tatot ketora harjo nak do tamane dadi cara gelahnya desa Singgih sayu aktif pisan saged bawa tangan Palung Dua Agung. nah sake walo ne buka jani sangat gelah ngidih teken itu ada buka panak lah tur mantun gelah buka jani pangsido selulung sebayan tako persatuan dan kesatuan iki capen Kok sampun medaging lan barang hitung buka jani di tiang wandang ini. durung pupon pepawasan ibu Bui. ibu ada orang hilang yang di lakinya itu bu dah cakang Alan-alan gitu mau bahas tapi alu jago cara lengah-lengah ke gedan no. ada jeng orang-orang yang ibu hilang uli kedongan lakinya ibu ning yang jam udah bani dewa nulung pokolam dewa ibu sih yang nak kari kiop ada Oh, nak kari kiap. Seneng ayu medali dewa ning Amun kentan-kentan antos sang tiang nikah ibu, tiang kari nyaluk celak ne bu. apa raos Bibi kang tu niko. Ye, jang nu mejaler tawangi. oke tuh Singgih Ratu Dua Agung Biang melingih minggih dungun Ratu Dua Agung Biang bang yang kitiang muput teng dayana Ratu. muput kudiang itu panaklah muput dan kematian itu Dukungnya muput dan Melingih dumun Ratu Dua Agung Biang bang yang kitiang mendaki dayana. nah tuh maro bener Sinang tuh ini purut kewah neng raos deh sarai Durus melingih Ratu. medal caneng Ayo durus pembagiangan pada Dua Agung Biang.
Aduh. Mara memen besi begedi. Hilang memen ini berdemen hati. Jani panak ini boboja jeget kalau misi ngeseng-ngesengan. Sangat saja kesal ngeseng ni bojo lengah lah melah ke beringkit tembus melah yang dijauh kaden gae ke memen ni lah sing karo. Ah, di semua gae not ni. Dingah masih dingah. Bang, ni makuok bungut ni cara dagang obat kelametan kita. Sing tawang nu do agong istri ni nak nu sirap nu mekolam jog wok bungut ni leng tu ni. Nge sampun uyot tiang ada ten matangi tu matangi nak tu nah. Ye, jam kuda subene cangore ni bangun. Tiang tan ning jam tu jam kuda sampun tan sampun wenden jam di koring kamar tu. Ye, jam yang di kamar nak mati tawang. Yan mati tu masang baterai. Udang repot-repot dagang baterai makalukan. Weh, jelema lengah nak seng baterai mati tawangi. Menape na mati? Jaum ni ngelenteng. Ih. Dijado jam jaum ni ngelenteng. Sing tawangi dia tu. Mangke numun tiang matakon ke bapak nak kiap jaum pak ngelenteng pak. Ye. Yang udah kemo metakon. Yang nama yang lah jaum jam ngelenteng kagetnya. Jang soleh-soleh kemo metakon. Mangke jam kuda jam tu hidup. Ye, nak jam antik len. Oh, tiwas ni ko. Yen jam 6 ngelenteng. Jam 12 nyak mejujuk. Ada jam 6 ngelenteng, jam 12 mau jujuk. Jam 4 kita masih pak. Ye. Saya ngapa bapak kumis ni gemrong kumis. Tuh. Ya. Duras medal tu. Lu rai. Yang. Negak nak nyi. Di jana yang lega. Itu bapak lord ni. Nah pokoknya anggap berlord ni. Anggap gantian hak sinawang kangin kau. Yang bedini ngoyong dajan-dajan Benar dajan ni. Benegaknya rai. Sampun tu. Yen suba negak tataken jagotnya. Oh nak dan jagot dia mangke. Ye, nak jegeg. Oh jegeg ban jegeg. Bi dewa ratu di keto-keto derai nataken jagot kengken cara bocok hujanan not kan. Behai perawadan tu mula. Hujan sing ada bocok hujanan dia orang tu. Jegeg lamong. Nini pelet. Mesin ni pelet. Ye, binatang film. Lepas gisang jantungnya dah. Ini lurus medal binatang film. Aduh, mari. Hello, di desa pengapalan man seri kekene. Desa pengapalan. Desa kapal dah lebih-lebihnya ada desa apa? Busan cang maca di Malu. Di Jo. Itu Anda telah tiba di pengapalan. Cang di boyan. Jo pengapalan. Ngalih saya ni kau kene. Man ngalih ni jegek. Ben jegek kau kene karuan muro di ni. Subutlah pabriknya mati. Muro di ni karuan lione mana di ni ngoyong. Jan mure. Mangke numun aliang. Buktene pang mal. Aliang tiang saya ni paling jegek dah liang tiang di ni. Mangke numun tiang lok-lok malu. Aduh mesti aduh yes. Jegek ngalih jegek ke paling jegek. Yes. Aduh nak motopong putih. Rai. Jahil janyi. Nek motopong putih, buahnya putih. Neto ni. Weh, sing tawang tu. Nyen tu. Bintang film. Oh bintang film ni ko. ABG. ABG. Anak buah geranong. Ampura. Belar ni gitu. Pengalih nak paling jegek ke mana jegek ku seto orang tiang. Perawatannya. Itu dia ngorok. Tayong angin selamat menanggung.
Ada nyicang tadet sudah jangan. Mending. Macam. Aduh, nih bengai-ngai nih ngai usah kan ini no. Betawang kita ngangsot masih nas coba pikir. Alon-alon atuh medal. Makin numun menang. Derai, Tapi uling 4 bulan kalau ngewangun karya ngantung langsir lek-lek tali rapi angon. ken tali rapia mengawag ke tali rapia. Tali plastik tak ada tu je medal kentan yo. Apa nasangnya kilite? Kilito. Nasang kilite. Kilite. Uling jam 6 jam mendadak mepayas kalau masuk televisi. Masuk televisi. Tu jadi orang Masuk taluh PC. taluh PC. Cang bohraina gege ngayah nyen ben petang telun nak kal syuting. Kal celepanga ke TV. Dijado gumi petang telun. Ah. Ipuan jai telun patuh. Tu bocang, aduh, nawagang pamit tiang-tiang nak kelat di TV ke tiang. Orang kelat Bocang nak ke hugo gang di tu. Wah, iya. Nyamping. Iya, berjalan Ije sama kecas. Awang angon ngenyat tegak-tegak. celana ngangon ngenyat bas perawadan. Anjing coba kalau dia nganong ngenyat tuh. Jangan ngangon ngenyat. Teratung lala hati kan dini di pengapal nge dia kaman tuh ini. Ya mana cang menekang shot bruah. Ibu hebatnya. Ampunan lang kejut bu. Batu nacet yang pun metegul. Jajah agak ba metegul. Bengkel. Yan sing metegul saya ngambil setes. Mesa nang ngabeh wanjoh dini. Lulu. Yang nang ladan yang dah lulu yang jerit nih. Adanya nak cari penyanyi Jakarta adanya oh. Oh dot pesalin adanya. Iya, yang bidan gua masalin adanya Oh oh. pang cari bintang film. Oh. Titik Sandora. Dia Sandora. Titik Dwi Jayati. Oh, pacar itu, Bu. Adanyi mesalin jani. Bukan dia dan dia. Mesalin. Dia adanya. Titik Derai. Paengal terkenal. Nyen. Titik Derai. Titik derai. Oh. Aduh. Dijawab peluasan derai sing mah titik oh. Weh, udah kemu apa munyin cah? Saja nyen dia takon bang berak-berak derai sing mah titik oh. Oh sing misi titik. Ngai adan yang derai titik. Titiknya duri. Oh duri titik. Ini titik na sing malu oh. Bos. Wah, kadang bungutnya. Mana aja nu masang ngai adan titik derai kan. Ngoyong. Ngayah nyigal. Kenyong gane. Julia madu. Aduh. Lek medam ni tu. Lek madam. Aja ni bang nak kasut spring bed cuma di ni medam. Betawang yang igal ke. Tatakin lagi. Lek-leknya makan.
ulo dah kamu. Nyen ulo dan. Wes matakan nggal terus sing matuli-tulian kengken mana. Buang jangan nggal gitu. Kelas nyonya tanggung jawab nyen. Dia ulung rai. Apa itu? Nyonyon jangan besi. Ada nak apa lah nyonyo? Melayu ketundun lah kau nak. Emak nutang apelan. Ada nak ngigal nyelak gitu. Kiranya lah. Limanya. Yang kan matanganan jara jet. Ya nama tanganan mejujuk 5 penyelakan jet. Kali mau penyelakan jet. Nih, Ngawak kemarin gua ngaji kapal ngulap nih. video ratu rai. Kares limanyi luang. Luang tuh. Engalnyi sugih. Sugih tuh. Dotnyi sugih. Aduh panjang ada orang ayat rusin masih cot yang dengan bertaruh dikit panjang sugih. Kita daki kan limannya. Sajan rai umur 50 tahun nyai sugih ngerepat. Oh yes. Kalau ada jelek nih. Tapi jelek nih. Umur tang dasa bangke. Pas ngajar lagi sugih. Umur sekat sugih metang asal bangko bocor sugih. Sangkal dan nagih nyi sugih. Kemudian kan dados. Ye, nagih sugih-sugih jani tawang ajang-ajang aneh. Menapi? Impus. Pas selesai ngerambang kesugihan. Nyelketek di rumah sakit impus sama. Sing dadi orang amah ngajang Ngajang. Dan ini dijen yang ada orang ayah. Dijadi kapal. Ada ini kapal tuh daerah seni, gumi seni. Nyen orang sing darah seni. Ini dini ada orang ayah kita yang kan lele betunu jenangnya. Ayang dini, dah. Kemudian kan itu. Lihat kamu, mang contoh kan ide dane alit-alit di bedah bang. Enggak. Sai nyinggal gitu. Enggak dia ini. Pasang agam kanan. Nih, nyak cari siap mau pangang. Cengket, jet dori jang. Ada nak jet kamu lah aku muka. Maksudnya tenggeng mipet cekan petem. Macet malu ya urin tuh. Ya nagem kanan teori ani bener. Mententen. Tangan kiri sejajar jak pemerasan juoknya. Pemerasan jo. Mentok apa tuh? Nyok-nyok. Pe nyonyok karuan semaga sini dah dua. Aduh. Beliang mana nyonyo dah dua di pekan bak dan ada Ini nyonyo. angkat panunas mara di jiluan ha. Ngai-ngai ke nyonyo semaga orang. Jadi tangan kanan pengasah aja pengenotannya. Pengenotan. Apa adane? Mata ngon jene. Pengenot. Patuh. Sere pangang, sere tunu patuh. Pelajaran itu bahasa halus yang dipuri itu lekat dan bisa bahasa halus yang dipuri lekat dan bisa yang bahasa halus. Be, purennya ne nyelekat. Iya dia jeleknya dipuri yang lekat. Sulung gua pada purennya nyelekat. Puri harja. Rumah sakit tuh Ya weh. itu berarti yang lekat. Sangkal ditu nyelekat awak sejarah nih. Engke. Bidan tugas memen nyi nyakit seret. Jumah lekat awak nih ngingsut bungut nih. Sangkal abah kemu operasi. Oh bungut yang lekat itu. Oh bungutnya nekat sangkal anjing bungutnya gitu. Oh, kalau Allah yang lah bungut anjing. Iya Allah mula. Engken. Nya ni dedane semeton di kapal ngai sendera tari ramuyane sing hilang-hilang angon geruda nyi angon geruda. Wadah dadarang alot yang. Ye ben luong ada di tua maman nyidang becotole. Cotolo. Mau apa tak cotolo? Oh, ngai kana. Dini di kapal sing ada nang orang cotolo. Cototo sing cotolo. Engken. Cototo. Toto nya cara lele kena tuba bungutnya. Daripada cotolo. Kan luang cototo kan cotolo. Bang wadah punya Kan luang bos. Cototo luang. Toto tahu. Minggir. Magelonga. Ngaras pipi.
tiang tukang gamal aing lagi yang atin eh. Tukang ngamal uli je tawang nih. Boleh jatuh. Uli basian, wabian basi. Boleh basian. Sing ten bang ada ang selepas. Masal mau kebingan 5 cabuh ngarepan. Tole tukang kenangnya bungutnya ngati mau peletan. Weh! Bungut tukang gamal orang mau peletan, sing dadi ngorang bungut, di jonnya diajang nih di jamu taruh sing dadi ngorang bungut, peluak sang dumun cangkem tua. Sing dadi ngorang bungut, apa orang nak bungut nak ada bahasa halus nih. Apa halusnya Rai? Aduh, lala hati dan yang ngiring nih. Oren ya Rai. Bungut halus nuning tuh. Oh, apa tuh? Penyaplokan. Weh! Tuh. Iwang nih kok. Halus. Bungut ya ini pensajaan halus panginawang. Ngapi halus nih? Lambe. Oh, lambe monto bungut dah. Ya hidane be lambe hidane. Ane sekan tawang tiang halus bungut tetunge. Nak banyak yu tiang ningah tu ni dini bungut halus ni. Bungut. Ye. Halus pan ngorang ni. Tu halus. Cangkem bibeh tu alit-alit teh. Oh bibegos. Nggih sanggong di tiang sareng sami, ledangan ngampur yang nggih. Wenten yen tiang matur raos kasar-kasar ampure. Pale bocah memitre. Memitro ngawang-ngawang kan memitro. Nya kajak memitro. Mari cang orang memitre bungutnya ini belanying. Tawang atene memitre to. Ngapi atene? Memitre to masa witre, matimpal. Oh metimpal ada. Ye, lemah peteng nu mekelo, nya nawang cang sedok di kapal, petengan di kapal juari cang milung nginep. Manyen ke inapen. Nah salah satunya sama Tony dedane, bu tiang kependengangan nginep je tiang. Kepetengangangang. Tepar kan orang yang kepetengan de petengangangan isi ya. Yang cara raos beleleng nak keto nyi sing nawang. Mi jemak angangang je. Oh mesti ngangang-ngangang. Ayan ngunden, mi gamelangangang je. Gamelan yo. Gamelan ngangang-ngangang. Weh! Mudiang tu. Cang encah. Dulu lah hati kan diajang dia bertarung ngencah pedalam ngang apa tangan tu asan tu. Sakal cang kita ngecah tawang Nah ni. ken-ken. Usaha itu dangin yang ngecah nepukin mana lingser nyuwun Banten. Ken dangin ni. Ye, saya nawang dangin ni saja. Terdelot kajo. Ni milu paling. Coba nak nyuwun Banten. Anyun dijawab Banten. Dituba boknya putih. Ngencah misi ketap-ketap tu hutang cang. Ye, dadong nyun Banten itu tu. Oh. Ye, nama intip yang lain seleden musan. Tu nyi milu Ye, ngintip. akan kena sak-sak kena. Kang ale tongwas, peman tongwas jang Banten seret, jang Banten enceng kaman seret kena. Tik-tik ngoyong, gesek. Pian. Takon tiang dadong tu. Dia jelema lengah nak ngencah takon Ye ini. isang tiang mau takon, dong udiang ngencah dini. Men kengken Ada dadang. sing ngidang nak dadong nahan sakit basang dong. Dong udiang ngencah mesti ketap-ketap. Takon yang dong nak sekan je mentakon udin tiang. Men kengken. Dong udiang mesti ngencah ketap-ketap. Ye ning sing nawang. Apa kerana ane dadong ngencah mesti ketap-ketap pang ning nawang urin ni yo. Kengken. Yang dadong ngencah mesti ketap-ketap artin ni. Aduh, damu dadong di padang-padang banyak tulung. Apa hubungannya ngencah berdua ngajak damu? Ye, ni sing ngerti dadong sing ngencah. Oh. Dadong sing lah padang. Oh, padangan ni keriting uban tu. Dia cang orang ni ketuk-ketuk. Keriting jumput ni. Dia kena len kan ni. Kaon. Adanya orang kawan katanya siap membalu. Meningken tu. Yes, red pong seng ketu. Mungkin Kiap. muda kiok-kiok gua jelemo kiok-kiok. Oh yang jelema seng tadi. Iya sing lah di nak jelemo sing lah di kiok-kiok. Jelema. Nak siap boleh kiok. Tawang artinya siap kiok. Mana pi aten kiok. Yang ada manipuan ini bukan kiok. Berarti jet siapa caplo ke ken lu bake. Jet siapa caplok ko ken lubake. Mulai gitu. Dah, ni kini nak urang jet siap caplok lubak.
maksudnya dia tulung nih gitu. Oh, Jet siap caplok lupa. Jet siap caplok lupa. Engal ni masuk rumah sakit Bangli. Oke. Sangkal benar-benar hangnya memunyi Dewa Ratu. Man kengken tiang kengken. Sesai sudah ada di Kediri Raja nyingat orang ayah pang bisa Menyesuaikan. itu bermaksudnya Menyesuaikan. bibih nyak bungut cah. Nggih sampun ya sesuai bedik-bedik kengken dan Yang orang sesuai. man kengken. Tu ni nyilek-lek menjaga jak dagang di kapal. Apa nyi nak beli? Man kengken api pernikahan tu. Mau rai mau beli bas. Apa bas? Tunggu je kenten. Mau ke Beleleng beli bas paling agak gitar bakat. Oh jangan ke Beleleng beli bas gitar man. Bu tiang beli bas gitar nyi bah. Man kengken ni benar. Pang benah bungut nyi mau matur. Bu tiang numbas bas Man bas. Basi. Macam di ni badong mo. Kedek ni orang gitu. Yang selalu di Beleleng. Bu tiang beli bas. Man gitar tu. Jangan selalu di ni. Bu tiang beli bas. Man bo bas. Yang cara pernikahan tu. Bu tiang beli bas. Man basi dua ngampin. Oh basi. Basi. Man sing bas man. Yang beli basi nak sing gitu. Kengken. Bu tiang beli basi ni. Yang ini. Om sini. Caranya beli basi kan? Kengken. Bu tiang numbas basel. Jen sero. Kalau turang ke gerio kan do perando, ambelang nu nasi copang ngal bangko. Pangklu cang ngomong itu lenteng bungut dah. Ah, gitu dah sebedak dah sang. Bu tiang beli es toke. Mau di Badung beli es toke mo? Mesti toke. Es misi tuki. Ada nih. Ini caranya sangkal cang duni lang kejut seledan. Man kengken. Ngalihnya ajak kal ngatur orang ayah. Oh, kengken. Ni kadang ngalah panak madani gede. Man kengken panak tiang. Beh nyeritain kengken nyi. Kengken mati ang. Dai hijau. Mesau tas panaknya. Man kengken panak tiang. Kagak mesau dengan Kengken nyi. yo. Wow. Kaldinai beli jajau. Dewa Ratu. Oh gitu panak tiang. Sangkalnya melang bener memunyi Rai. Man kengken. Hijau rumahnya Rai. Kengken mat ang. Umat yangnya di peguyang. Nyi nganten nyai Rai diseset. Dijanyi megaya jani di keramit. Cang nulis kewah. Dia nak tulis ni gitu nah. Tu tulis aneh-aneh tulis masih. Dong Dewa Ratu Rai. Man kengken. Ngalih pura sada ni pada cang bepang satak tali kerau belah liwat di kapal. Dijodoh orang satak tali kero belah. Maksudnya pang liu. Oh, Mipet je kan munyi. Ajan ni benar-benar nampang liu kata je pak. Nyanan mana panitia ni ngore nyanan menlakar meriki ke pura sada. Man kengken. Patokannya pekan beringkit angin. Bukan beringkit. Aman buat tepuk pura pekan beringkit pak boleh itu terus ngelodang. Begitu ada belok nek angin be nekelod. Bekas dini. Apa kad ini? Pak Dijo. Seretang nekelod begitu belok angin be nekelod Dijo tembus. di Belayu. Kemudian tu ngajar nang ada ane tu. Ye ngelodang di Beleleng nak kamu kelod Bengkong je nyi. Dia nak tengok di Badung nak. Nak kena cah saya nak dibanding ang. Nak perang paling kamu kau Melayu tembus. Balik kapal ke Melayu tembus. Begitu bejoh sing. Jam kutus jam sia mulai ngigal. Man kengken nanti. Ojek cang panaan di terminal. Kamu ni ojek lagi. Uli pom bensin Melayu tu. Malam kuning. Pak tiang atas ni ke pura sada ke Apa? pura desa Kapale gitu cang. Kapalik. Dei moh ni bien kapal titik. Kapale. Dia nulis apaan desa Kapale. Untuk dauh Dharma Sabane. Ejaan sastra ni bener tu. Desa Kapalo. Sing ada tulisan O di belakang. Batak bungut ni nyauh memunyi. Terus kengken. Pak kuda sewa ojek lain rigi ka di pura sada. Oh, kuda Mudah bu kata. Kuda maya. Mulasli. Adi aloh je munyi dia. Ye. Molas tali, dia molas li. Sing nawang, tukang ojek uli nusa nak sing bisa orang tali. Oh, sing orang tali. Wis retang menek megandeng. Oh, menek ojek. Langsung cang tekok ngisangan bangkiang nih. Man kengken Dia man berjalan 200 meter sikut cangken tukang Oh, ojek. siku ah. Oh. Menak kengken Sela ada. dia teli sepionnya tawangi. Menak kengken lah ni. Bu, klien katungnya pegat kata cang. Tali kita nak tali. Tu becang, dan nak kari tekok kata je cang. Ben pok mari tulis katung cai sajan pegat talen ni. Oh, tali ni pegat gitu maksud itu. Takon ini cang. Man kengken. Ibu DJ ni kekal masalah di ngabu katung. Aman kengken. Oh tiang ring pura sada ni ke pak kata. Sing si sadane.
Ngamu sade, men ngorang sade, malupan saat metakon marene. Oh, biasa. Oh, menjawab sing di sini. Subutase kita sing gitu. Men kenten malah jebosnya barong-barong mau balik kata Cang. Di barong-barong. Cang jejak. Pak nak tan wenten barong riko ke keteang nak onyang jelemu mau balik. Maksudnya barang-barang gitu aja barang-barang. Sing bisa ngorang bareng ni bengkong nawahnya jak Cang. Begitu kat riki sing bacang mencelap di prom swastiastu kita ke panitia. Masad oh Pak De rauh kita yang anak tan riki ni ke mepayas ni ke daun ni kata. Oh daun ni orin. Be ngerepat dia kalau mepayas seret lek-lek lampune bangke. Tu agak pemisi lampu dong komplain masalah Itu lampu. ni nak biap ya mana nyolek kang pupur ben mati. Begitu ancuk kan panitiane Pak panitia pangtan mati-mati ni ke kenene sembene. Adi Sembe listrik tuh. lampu neon. Oh, lampu neon pangtan mati-mati tolong je ni ke gisang setrume gitu Cang. Do ratu bes kan ngorin nak ngisi yang setrum. Men pang sing ben bangke. Nanya cecek nanya tanggung jawab. Ya negak mepayas. Ah. Rauh ibu panitia alit-alit anom-anom istri-istri. Oh, Ngabuk kopi onyang jegeg-jegeg. oh ngabo jajo. Mesanggul. Ah, Tepuk ni beragan dari berjalan. engken. Wis riat perjalannya. Pangkiannya lemu. Engke cara layangan kuangan angin no Cang. Oh ni ngabo jajo tu gitu. Nak ngajak Kang Bali. Ah, Onyang mesanggul. masanggul gede-gede. Sing cari memen ni mesanggul dadua gitu. Ijoy men yang masanggul dadu. Memen ini mesanggul dindas nese, dibungut nese. Badah. Yang dibungut tekan mako dodo sing sanggul. Apa tuh? Mako. Lek-lek mun gemel le gedane. Nak monto ya biasanya bungut memen yang mesti mako. Begitu. Engken, Tanyane Cang kopi. engken. Jangan kopinya beten. Oh, jangan betin. Niki kopi, niki jaje kata Cang. Oh, terus engken. Mesaut. Engken. Betawang kata Cang ya. Adi bertawang engken maksud ni ko. Mencang orene kopi jaje betepuk kopi jaje ben niki jaje niki kopi tawang gitu aja Cang. Oh, sing tanya ni. Cang konen tawang oh. Amun engken anda. Ye, jaje kopi uli Cianjur tuh. Engken si anjur. Anjur anggen. Men tan tu tanya ni, tan tanya ni. Begitu aja Cang benegak mari tanyane besik-besik. Berarti ya meta ngabu kopi niki nak kopi niki sareng jaje gitu Oh, maksudnya sareng mari jaje. Cang bang besik-besik. Hmm. Begiliran Cang ibu teh napi kopi kata Cang. Amun engken betul. Dan tiang jelemu gitu jo. Adi jelema dia. Mentang orang teh apa kopi. Nak matakon, jerone ke ngayu nang teh apa kopi. Gitu aja benar na sing. Doyan bukan ngayon nang teh napi kopi gitu aja Cang Oh, orang. gitu kopi. Yang jumah Cang siman cah jumah sing gitu. Mun kengken. Ada tamiu mone lione metakon onyang besik-besik takonen mancan peragat bungote. Man kengken man Jom jane- cepok nanjen. Man kengken. Inggih bapak-bapak, ibu-ibu. Ulah manti tiange sane Sarang-sarang. presiden rawuh wengine mangkin. Ah. Sire kayon meseduh. Suat sedoh but-but tengah lah dasang kengken dia. Di but-but katanya siap. Mana sedoh tu nak lagi. Maksudnya seduh kopi atau teh. Patuh tu, patuh. Tuh begitu jaje tanjen. Man kengken. Misi jaje cap pabrik. Dia cap pabrik. Jaje ruti darang kupi. Tuh Cang jaje sumpeng be jaje godoh menlengan ni gedane nak ni. Ben berjaja apa perlu jaja kukus. Jaje kukus. Misi kacang. Ah, Jaja kukus putih misi kacang. misi kacang. Hmm. Kacang barak sini. Kacang barak. Tuh ya Cang pilih jaje kukus Oh, jaja kukus ajang tu. Seret gerat. Ya dar bagian kacang ni kijap-kijap. Kacang apa kijap-kijap? Kacang ni matan. Ada. Yang jajo kukus, yang misi kacang. Kacang ni konen lebang atau konen mata sing jematan ada ni. Apa ada ni? Matahan. Oh, kacang ni kena lebeng matahan. Matahan ada. Yang ni. dibui di beleleng, matahan dibui ngoyong. Matahan tu. Oh matahan dibui. Oh, Amrosi matahan tu. Matahan. Munyi dijer ai. Man kengken man tiang. Yang kacang konen lebeng matahan. Yang berlebeng caranya kengken. Kengken. Dewa ratu kacang tiangnya lebengan. Kacang tiangnya ngudehan. Benar-benar hang memunyi pas yang landekah gitu. Oke, tan. Nggih, Bang nggih, bener nggih. kacang tiangnya matan Ah. niki. Tan ajang tu jajo. Buang cang nah takut mekilit buang cang sih Buang. jadi nama gending. Oke, tan. Begitu sekan gongnya bermanunas. Yang tulisan. Mana saja? Iya, dah yang jajo na besik tu. Ratu Ratu nyangkat di kolong yang nekat.
Pikaden ada aqua liu. Iya, aku abah celap tiang kopi bacelap tiang Kopi subuh aqua. Nah, aku celap tiang. Hilang ngangsut. Hilang ngangsut. Aduh ratu apa Bingung kangon? tiang. Apa? Kajau jemaat yang main telung arah mencelap. Ye. Ni kelayah-layah ada ni tu sing lan-lan ah ni. Man kengken ngangsut jadi ni api man yet nyak mencelap nyak aja saya men telung. Yang cara busan pice teh, pice kopi bermano nyang. Man kengken. Janin tu sing berani ada lagu tuturang Oh, tuturnya rawasan. subado, Subuh ada. Jani, ani subuh, ani jani, ani Ani yang si- akan datang. Ani sing ado. Ani kal teke. Ini kau teko. Jani ani kal teke tuturang. Urusan aja kan meman. Tutur ani sing tawang. Sing tawang. Busan jaje beman kan Ah, tawang tawang. subuh. Kopi subuh man kan Tawang. tawang. Bensep disuruh dia manja kan lunas nasi. Sing tawang. Tuh ben. Oh, nuturnya sing ado tu. Tuh ben nutur sing ada padahal busan berteput mendingke menderek di tu. Kok begitu cang sing juari nunas takut cang nunas tawang. Jangan takut. Yen busan nunas gede tas basang cang sing hidang igal. Oke, tuh. Jadi yen beluung potongannya kene. Oh. Hidang cang igal, Oh, yeng jangan. cang igal. Oh, jadi kang ayah jadi ngigal. Ye. Itu nih ada tari pendek. Tari pendek. Wih ratu jaga-jaga ibu-ibu ngigal. Hah? Pang keto mang contoh mara luung ayah kan ide betara. Oh. Yang ayah di pura nak sing tahan pati ngitung honor, upah gitu yang cara cang nak jijik. Oh, jijik itu honor. Ye cang nak paling agak sesari kan tunas. Tu bersangka janian bermain gitu. Deng hitungan ni gitu ada, de kendal sing ada, de kendal kalian sing mana unas bener-bener Oke, bener. bener. Oh. Jadi makin kang ayah tuh makin. Tari pembukaan, penyambutan. Tari panyembrang. Welcome den. Tiang gamelangang eh. Lalelong, lalelong, lang ning, lang nong, not lindong, cokot. Man, gen man. Ye, yang sing oren gitu pelih yang gamel eh. Oke, dan ngeng cuman. Ada pang batiknya. Kengken. Meja. Adi lulu kengken maksud. Cang metakon janyi. Nu hidup guru tarian itu. Yang kan nu. Celo tong nyanyo tong nyanyong das yang ugu ke di. Ugo. Nyen ngugo. Lima itu. Ye, makin nemun. Ngigal aja duo. Tu sarang tiang, tu diko tiang diki. Kalau seorang penari, mata penari itu harus selalu menghadap ke depan. Harus ke depan. Tidak boleh ke samping. Oh, sing tadi. Yang matan penari ke samping, berarti matan penari itu zero. Oh, yang ndak. Ih saja seru Ini matan ke zero, matan. Pandangan ke depan. Rare, rangit jararong. Nyawa ngejang nas ini. Ye. Ije jang nasa. Sing kemana deh, napasnya keno. Oh, boleh jang nas. Niko. Pada kewah yang nigal jadi rai. Kemudian kentan. Banyak meramen enam. Ni di tu jatuh telu. Cang di ni jatuh telu. Konyangan ni di kiri sengel dah teng lidan lima ni gigal. Cumunen berpok. Kau cuma nangis, yang nak nyak kan? Ni di ni. Yang di jadi. Oh. Sajaan jelema jelek gobo jelek hati. Ken tiang, pelik Mari tiang. penyi bang di kiri sing bani maju betawang dah kalugong. Cara penyu metaluh gitu nyi. Nak ikut yang angsut itu toh. Mangsud. Dayan nyi bengesankan bulun miong. Buang cang igal gitu. Enggak napi makin. Joget bumbung suling kayu. Sing joget bumbung suling kayu, ngigal jaipong. Jaipong patut ajak joget bumbung suling kayu, joget buang beleng payu nih kita mama. Nyen melingin wak barang patuh. Tuh bapak nih kumis tuh. Ye. Sing dading orang bapak-bapak. Makin. Kalau ada seseorang yang pakai pakaian putih-putih dari tendasnya, dari kepala ke bawah,
Itu kan jero mangkuk kan. Jero mangkuk kan? Nih. Itu kan jero mangkuk kan. Johang. Dia jero mangkuk kan gitu. Jerone jero mangkuk kan? Mulai Bayu. Jejah cang. Kenapa jejah? Seret, nyongkok ngibih seret nulis kamu. Ya diman pipene keras. Pipene mau cuka. Jadi pemekasnya latas ada di Kediri Raja. Suwon malu mengeradang mergeruduk. Ini napi mangke di tiang. Saya sebat gelahan nak hitungan sana malu. Kayu nangan palung cokori dewa napi sana mawin na sapun ikaw. Eleng nirare doke domona. Sapun napi pemarga nangan palung cokori dewa sa dumun. Reng puri sampun terapi. Sayo dipisan sekali bosangan palungo cokori dewa. Wenda nanti tiang iringangan palungo cokori dewa dikitur mana sampun merabi ratu. Ini hasapun api. Nangin ngelah pianang. Sayo dipisan medaging sekali bosangan palungo cokori dewa.
Suwe saya waktu angan palungo cek dewa sampun merabian. Tur maning hayang kemangkin nendan wendan sapo sira sanili diring angan palungo cek dewa. Lacor nira bulen dumong. Jagomu lakuna. Sedih gelah bos keliwat. Ingi tungsut angan palungo cek dewa iring di tiang wendan diki. Kalau jani suweja nyani desa ngiang banderai. Ingi sapuna piaratu. Nepokin nani madan dumelado. Ingi. Ida dane semeton di tiangnya makejang nyidangnya kan semangan. Kenten. Jam pitu jam kutus tiang bata jam dase subuhnya tiang lebengang nasi derai. Kenten mana hangan palungo cokori dewo. Tung udah nih sebat coba liwat bakal hitungan. Sampun nang niko mali panjangan ya ratu. Jani ngiring lantasan dewa ibon gelah matuan gelah Ingi hidup. ayu waktu pisan. Durung pupet bawasan. Ibu aku lawon adone. Nona si dawag. Nona si dawag. Nawagang di tiang ibu. Kenta na ratu na. Oh beli. Iwang buniko. Nona sugeriwang. Nona sugro di tiang ratu ibu. Begitu nyi maton nak cang